Kujani tuambiane ukweli. When you stay or marry a separate man who is not financially stable, like he can comfortably provide for his first family, provide for you, and provide even for his side chick if he got one, and he is struggling, and then he has a separating wife, and he is so much into his baby mama. One area of conflict is food. Basics. You may be in villages and you have potatoes and maize and everything, but you still need salad. You still need your babies. Now, not the babies of the baby mama. Your babies still need some school fees. Basics. You collide, you fight because of basics, because of how, like, how we provide. Okay, let me exempt you if you can self-sustain yourself. You are not included in this video. I mean this other well, like me, and who says like dating or getting married as a side hustle. It's our weakness. Can you bear with us? Now, before I come to a second incident, let me first share cohabiting with a separated man. We just got to be friends because I was with Mama Boy, then I was charging in his place. So even when I was not doing cleaning, I used now to get there to charge. Our last conflict, like the last day, I remember, it's me who had gone to the shop, bought everything, and I mean everything with my own money. I mean everything. I'm not like other last bonds. I'm a last bond too. Watoto wa dad wanakadiriwa around 30, but it's not known any other kid he's hired after me. So I'm a last born, I'm my dad's last born, and I'm my mama's last born. Okay, but ukiwa last born, alafu tuseme hata unasomesha watoto shule, unalipa like 100k for each. Mende umelipa, mnakaa 2 bedroom ya 35,000, umelipa rent, then hata umeenda umekuja na shopping ya 20k, yes, iko hapo, and then around umesahau kiberiti, alafu tu wewe hata uliamka na ukaenda job, alafu saa last born amke tu, unajua vile you like you're disappointed, like you feel frustrated, yani unaamka tu ile time tu uko hakuna matchbox, inabidi sasa utoke nje. Last born ndio huyo anunue kiberiti, ndio mam, ni mimi nanunuanga kila kitu kwa hii nyumba. Hii boma huyu mwanaume aliniachia, ni mimi nanunuanga kila kitu, hadi kiberiti ni mimi nimetoka kununua kiberiti. Hapo on this other side unasikia hata ujini nani mamina. You cannot tell the conversations between whom. Unasikia, mam, ni mimi nanunuanga kila kitu kwa hii nyumba. Mama, nini mama? Mami si ukuje. Nitoroke mam? Toroka mami ikuja. Mbona wacho ununue kila kitu? Kisikia last born akisema ni mimi nanunuaga kila kitu, huwezi muamini. But mimi nasema hapa, nasema it's me who had bought everything. I had received I had not gone hustling outside. I had received money from Rebecca Man. I had bought salad, I had bought unga, I had bought milk, I had bought soap, I had bought flour, I had cooked some managu plain. Mwanaume akajileta saa zake, na alikuwa na pesa sababu alikuwa ametuma, na alikuwa ametuma mahali anatuma, na alikuwa bado alikuwa ametei. Akajileta akauliza, he, nimepika nini? Kumwambia utarudi kukula mahali unatumanga pesa. We negotiated. No, we never quarreled. Like we talked politely. Now I was very serious. I was not going to eat. Yeah, he pleaded, and that has reminded me of Jacob at the South. I had made managu ugali. I told him if wanna eat here, wanna give me 130 shillings for a plate of ugali managu, because it was plain. Kama ningekuwa nimeweka kanyama, it would have been more. Nikakata, nikamwambia kweli hakuli. Na haikuwa akule. Acha hiyo nasemanga, alikuwa anasema Meru, saa hiyo agenijua. Sasa hapo na siku nimekuja kupikia kwangu. Saa yes, akasema 130. Akasema yes, I had bought everything, but atalipa 130, atalipa 100 because
simsaidie kulipa rent kwake, na nilikuwa nimepikia kwake, badala ya nifanye vizuri nikuja nipikie kwangu. He has 100 shillings. He owes me 100 shillings because ilikuwa, acha tuone kama tutapata huyo. Hajanilipa. Sorry, I hope you are on Wi-Fi. Don't worry about it. Tumsikie. Sorry, kipo kimenyanyuka. He's not responding. Let us see if he will call back. He will call back. I want to bring like food conflicts are there and will always be there. Esau sells his birthright. Once when Jacob was cooking stew in the field and he was exhausted, when he was cooking, Esau came in from the field and was exhausted, and Esau said to Jacob, I made some of that red stew. If I'm exhausted, therefore his name was called Adam. Jacob said, sell me your birthright now. Esau said, I was about to die. Of what use is a birthright to me? Jacob said, sell to me now. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentils still. Thus Esau despised his birthright. When I was remembering about this, it's not just Origidadi Wedagio. Esau sells his birthright to Jacob. Akauza akedia Origidadi wake na gwikinya au nagatario itheru na gwikinya fio ni awendia. To Origidadi Wedagio, you can even sell your ulastibon. My baby, when he was young, he kept rolling his shush, huyo alimeza mfupa. He was hawezi muuliza, and so I could tell mama, this boy dreams. Maybe he dreamt, how could I sell akihede? Shosho, huyo wewe ameririke hedi. Ameririke hedi. So he was like Ania when he began to add someone to talk, and here to 2 years he would keep telling the same story. Mom swallowed a bone. You know, it's recent. That must have been a dream because I don't remember myself swallowing a bone. It's recent I googled what it means to dream about swallowing a bone. And you know, true to it, dreaming of swallowing a bone, it means like you are carrying so much responsibilities. And people who know me from where I'm born. Yes, they have been years I've carried so much responsibilities. It's as if I was not the last born. It's as if I was even a first born. Walikuwa wameniachia responsibilities zote hadi inafika inakuwa ni mimi nafanya kazi, but sasa mimi nafurahia ile mapato ya kazi inaendelea huko on the agri business. So mimi nikasema I can't take anymore, nikatoroka home. Kutoroka home sasa mimi nikaenda kazi zangu za uboshi. I noted nilikuwa tu sikutekeleza kapo kangu, nikilipa mshahara. That times I was consistent in working. Nikilipa mshahara na kibia nyumbani kukaangalia, ama pia ma weekends of Saturdays and off time. Nikaona wananigoja hata sengenge inaweza tokana mahali ama last born ama girl on top of it. But wananiachia majukumu, hata haifai kuwa ati mimi wanaachia. Hey, the responsibility was too much. I did say like I don't wanna sell my birthright. I am the child of this home. I wanna be the child I am meant to be. Zile responsibilities zote nikaziweka chini. Wafanye ama wasifanye, sengenge itokane wakae hivyo. Hata sasa itakuwa, unajua kama ingekuwa tina kaka naenda wangekuwa wanakaa wamesudhuria na njera na thome wasudhuri na thome thie
keke tu maundu wantu ngimenya guikara piu ndikaraga piu iteguthie ngione magikara macuthiriiri. They'll do nothing. They'll be expecting me to go and do everything. That is it. It's not just your tauri kithathi ukedi no wedie nginya o hau ri, like this wonderful someone from Jehovah keyboard. You don't even realize who you are. You don't even realize what you start for when your life was like. Let's not see the prodigal son. Let's see this son who was left. He did not know that he also had a right to be enjoying. Like, you don't have to wait for your parents to die to enjoy 1, 2, 3 things. You just need to be in good terms with them, and then you're not confused. Not just doing it like the prodigal son, like umwambia nigawie, but kuna vile unaweza kaa naye vizuri, alafu bado tu unafurahia akiwa uhai. Sasa tunakaanga hapo kigoja. We don't realize ourselves, and we don't even realize what to stand for. Na hapa akili ikanifunguka, nikakumbuka pia mimi kitakukia maitore nini ni mwire turia baba atuite mami wao. So kama kuna my name, there is something that your name stands for. Kama kuna shughuli zinafaa zikuwa zikiendelea, that means kitakukia maitore, I am the daughter that has the blood of my father. I am the firstborn. I am the lastborn, but I am the firstborn daughter. Kitakuinikia maito. Sasa ikafika nikajiuliza, kitu gya baba giki na kitu gya baba nikiraga yuri njiki gukorwo ho tugayane no guku gwakinya ni ndirigitwo nginya my sister tiwe wako nini ni wako tondu nie baba atwite nyina nini ni wako no nini my sister urititaga akanjiraga uka ni ndirakugaire kina kihita na ngiuga akorwo niwe ekungaira ngakua ngakura na ngwe na thiko atari kindu ngaire. I know myself, I understand myself now. I can't sell my birthright. I now know what I stand for. It's not about ni aciari akwa ri ndimende tatu ni rwa kindu kana ki, but when it comes that kuna bahali nafaa nisimame nikajielewa, I stand for something. Siwezi kubali kiu ni kiagararu na ndirarega okorwo niwe ukangaira ngakua biu na thiko itendete kindu kiu na kio kiagararu gitethi gimugwitethi we na njero cia kigwitethi turi kindu igi gukorwo ati ni kia baba wakwa uria nini ni thakame yake ati we ni urangaira. No ikafika mahali nikajera start okay, I've forgotten. It will be so a long video, so we just take a few moments break. We are just taking a short break, and then we'll be back to continue with the series, risks of dating a married man who is so much a separated man who is so much into his baby mamas. We'll be right back. Thank you for watching. Stay tuned.